Tawa Meru mithika Linturi uria ukwenda giti kia ngavana Meru nekite Wirane agokiria EKURU wona ajukia wathani bwa kaunti iji akiaria kagita gakuruguria gikundi kia EKURU kia KIANDIU ntere cha TIGANIA West mithika na ugite EKURU nebo gituge kia nja na kwina bata ya kubokiria na aria ethiritwe akimeneria murandi jwa toweza jwa nkatha ya ngavana kiraitu. Mubunge otiene wese daitari John Mutunga bawatanirite na Senator wa Meru mithika Linturi batongorete kiatho kya kwambiria kundi kia EKURU ya CBO KIANDIU na are Mutunga nyilitie kuria mwingi ucio kumya muno ikundi nene kenda bakaumba gugunika gina kia thirikari amutaratara ya kwethira borea na bote na ikundi ke duranire kana okethira borea na bote ke CBO ewe to KIANDIU na bure ba KIANDIU kana bukethira burea ode kundi bure nyage kari ito antu betu ito kuringa kithaka antu ariku mithika akere ne gwite mubango yu awe atuika ngavana wa Meru kithurano nekeyite yuwe wa mbere ni ukiri kundi mwanya mature na njira cia witethia baibungwa ngatenga mbesa cia 30% ya budget ya county na nzoke training EKURU na youth uravyomba kulita biashara na thirikari nikenda bomba utetheka no rende mheshimiwa asanti no ndo TIGANIA West numbangirite ngekuru na group cio no ndo antu bakwa bo train bakeyake kundio ntukigia kandio na kenge babaritana ngwezi bakaete kaunti bakaewa bakarita na bukoni siasa Mutunga na mithika ibaringirite ndebe munini wa Rais William Ruto kiri kundi ki EKURU thirikari rekethire na Ruto ira akethire president thirikari ro gachagua akethire deputy president thirikari ro Mutunga akethire muyumbi thirikari ro Linturi akethire governor thirikari ro Kathuri akethire senator thirikari ro twenera ya kulukira kiri kundi tethia antu betu ibu ya kumuneno wetu akiari itaronde akiwa nitaweka bilioni 100 isaidie wakulima na isaidie watu wetu na itafutie watoto wetu ajira utewa kiweloi kama unagara kiroho kande bwira muntu ra nete retire nete noke akuona muntu aikinya levo abwira ndingire ni kura bukamaka tote kwenda bungi tote kuromba kura nontu waba utuki binafsi thirikari county yona minimum 15% ya mbesa ila sirio cha thirikari 85% mbesa itia wa Nairobi na president itia wa Nairobi nao na president ikiwa ndo kwa tokiwa William Ruto aringirwe kura no ndo imochoreo Mutunga imochoreo mithika imochoreo Kathuri Muronge toke aweta kewe aitwa ila na methwa mea akemea bana achore bakwa na no lazima ndibatethie Meru kenda yumbo kura nkiripotera Weru TV kuma TIGANIA West mbita wa Kelvin Kimathi.